bonipon malan wow na raksogon kon peyu wow ki sunan kan ko likon ko nanalang ko na kani ko wow choro rong sabal na chain kop na koryan kop na speaker and legislature sound kopung lapalapakan nan palmentia momot sa government to chon kon peyun sa pajawan luka kumran karas song nan sabal na chain rongan ranoj Hoya cara laban sakon macai rongan ranwat kayo general election government and colonial town Korea Puinen kamay mesangway na merka tan pacawan piti ang wen bonpe o pacawan niya haray man kamay kayo sakon macai rongan ranwat pan sam kolonia wen bonpe Government and Colonia Town Ban Pachawan Yang Mia Rai Chumalisus and Pilata East Navan Mia Pukon Mayor o Chawekan and Council and Ewe Ulaptikan and Colonia Town the Colonia Town General Election ni November Isap Riau and Barrio Gite Isap Tuaw. Nintuan Tang Sansan may yet man Rai Lakan may Pachawan mga Rai Chumala Kwen Yamen Pilipin The candidate ang nanserakan o ser and mayor o ser and council and colonia town. Ang ser and mayor candidate Pacharico Jacob, candidate Pelsin H. Susaya o candidate Persis Perman. Ang ser and council and colonia kan lapiti the sectioniso iral candidate kanya Carlos Plason chaniya kana Spencer Norman o Wayne Atley lapiti the section 10 iral candidate kanya Texan Wachip Kasner Altens Tagasarain o Yanasta Eben. Labdi the section is limang iran candidate Kanye Hattervin John Eluwen Anita Glenn Harris Kaiser Elian Marisa Simmons o Nelsita Aktoka. Labdi ka section tayo. Right candidate kanya Piliman Henry o Chakalers. Labdi ka section silo. Right candidate kanya Brandon Jack, Henry Norman, Carmen Alten, Serena Charmy Sayola, Wilson Dosas, Wentolin Wale o Yuko Nakasune. Labdi ka section 2, right candidate kanya Costanyoma, Molten 8, Le Pen, Robinson Jack, o Rantelari. O labdi ka section 9, right candidate kanya Tony Philip, Magdalena R. Burnett, o Romeo Edwin Jr. O karya o kain saklan sa palmachay rungan ranwach. Kaya rong nan sa palmachay retyon ponpe percuan alati rong me petiray song call kay isang way naman ka. Me aray chungalat ye kasuan pan percuan peti ang way ponpe o pan percuan mo aray chungal show to kumay. Winan kumay twat pan Pajawan komay tuwin ponpe ni October sa kayo, pariya kita isap tuwang. Sang kulapwanaw ni Saujik kulapisuwalap ni Saujik o pan pajawan mo yangi ni Spanish wall ng kolonya win pompe. When bil tajang program and watch taniyan US Embassy pilban pajawan apali he program and chang te 5 kay run ni October sa Riau, Riau kita isap tuwang. Nintuan kami sa isang banyan US Embassy ng Wayne Pompe na puinan ko may twitch pan pecha ng way kanan na pesamot.
Iran pinan ko may chwat, pachuan sa lagi erway chochokay, nanway ng Africa, nanway Asia, nanway Middle East, Central o South America o nan Western Europe. Main ko yun na tsakan autatan sa pagnachayin rungan ranwach, kalanganin kukuran koras o kasalila.